Minisitiri w'intebe w'agateganyo wa Mali Choguel Kokala Maïga yavuze ko mbere yuko ingabo z'amahanga ziriyo zihava bizabanza kwemezwa na guverinoma. Muri zo harimo iza Denmark zasabwe kuhava zari zaje gufasha abasirikare bo mu bihugu by'Uburayi kurwanya imitwe y'abajihadiste mu karere ka Sahel. Muri Madagascar inkubi y'umuyaga yahawe izina rya Ana imaze guhitana abantu 34 n'abandi batatu muri Mozambique. Abayobozi bo muri bihugu byombi hiyongereyeho abo muri Malawi ejo kuwa kabiri batangaje ko uyu muyaga wateje ikibazo cy'ibura ry'amashanyarazi. Mu majyaruguru ya Kenya imyuzure yasenye ibintu byinshi birimo amatungo magufi yapfuye ndetse ugasiga abantu bari mu kangaratete kubera inzara. Abasirikare 9 bakomoka muri Senegal bari mu bikorwa by'amahoro muri Gambia baburiwe irengero. Igisirikare cya Senegal cyavuze ko bari bagiye mu bikorwa byo kurwanya icuruzwa ry'ibiti ridakurikije amategeko. Turangirize kuri iyi nkuru y'abimukira aho inzego z'ubutabazi zo muri Espagne zavuze ko zafashe abarenga 300 bagerageza kwambukira mu birwa bya Canary bimaze kuba umwihariko w'abimukira bava muri Afrika binjira muri Espagne.